Pozdrav dragi prijatelji, dobrodošli nazad na kanal, dobrodošli u još jedan video. Najprije sam htjela reći hvala puno na lijepim riječima i podršci, jako sam sretna zbog toga i lijepo je jako pročitati neke lijepe riječi od ljudi koji dosta više znaju o svemu ovome nego ja i tako da volim čitati vaše komentare i volim da se na neki način tako i upoznamo. Tako da, eto, još jednom puno hvala svima koji ste tu sa mnom i nadam se da i ovaj video će biti zanimljiv. Možda malo manje zanimljiv, jer ipak, nažalost, nećemo se družiti vani zbog vremena i kiše i svi ovi planovi što sam ja imala da ću raditi napolju. Nažalost, evo sad ne mogu trenutno da to se realizira, ali eto, bit će prilike. Šta radimo sad ovaj vikend? Većinoma smo unutra, znači nema, osim ovih nekih osnovnih poslova što moram poraditi vani, većinoma pretežno smo u kući, grijemo se na toplom i kuhamo. Kuhamo, jedemo, pečemo i tako. Ja imam sad posljednjih par tjedana stvarno neku misiju da pregledam sve zamrzivače i police i znači trošim svu tu hranu koju smo prošle godine proizveli i sakupili, kako bi rekla. Uglavnom, to mi je neki cilj da ja sad to čim više toga potrošim, zato što, eto, nadam se uskoro počinje nova sezona, nadam se da će biti dobra godina, da će mi čak nešto uspjeti, pa da ću opet imati priliku dosta toga staviti za sljedeću zimu. Tako da cilj je sad da se to sve isprazni, da se napravimo mjesta za novu svježu hranu. I tako sam ja sad, pošto sam u kući, nemam baš nešto previše da radim, pogledala i našla sam dosta višanja. I pravila sam sok od višanja jer iskreno pokušala sam raditi kolač, ali nismo ih očistili. Tako da košpice čistiti je jako zamorno. Tako da sam ja našla neki malo lijeni način i super je ispao ovaj sok i mi ga pijemo, tako da sam sad odlučila isto napraviti malo. Ne pravim puno količinski zbog toga jer nema unutra nikakvih konzervanasa, znači napravim negdje litar i pol možda i onda to bude par dana dok mi popijemo i onda tako opet idem u novu turu. Tako da sad trenutno, evo sad smo popili sav, pa reko opet sam izvadila te višnje iz zamrzivača i reko idem sad to pa ću vam i snimiti, a gdje sam dobila u biti kako sam to napravila, našla sam isto tako neki video na YouTube-u pa ću vam isto staviti link u komentar. Jedino što u tom receptu stavljaju šećer, a ja ga ne stavljam. Ne stavljam ga zato što mi ne preferiramo previše slatko, pa onda nek bude totalno i prirodan. I kao što sam rekla, ja napravim jako malu količinu, tek toliko da imamo za možda 2, 3, 4 dana i onda kad to popijem, onda napravim novu. Uglavnom, ostanite eto uz mene, nadam se da će vam biti zanimljivo i to je to. Idemo kuhati, nema druge. Evo ga, dragi prijatelji. Uglavnom, ovaj recept je dosta jednostavan, onako. Kad ga ja znam napraviti, onda ja mislim da ga znaju svi. Znači, za ovaj recept vam trebaju višnje. Moje su u ovoj kutiji od sladoleda. Mi većinom sve neke te stvari koje stavimo u škrinju, recimo, ne znam, tipa, evo, voće ili paradajz ili recimo paprike, stavimo onako u te posudice od sladoleda, koje su vrlo praktične, tako da se u našoj kući to ne baca. Recept je vrlo jednostavan, znači ove višnje fino treba dobro stisniti u posudu da iscijedite sok, znači čim više soka iscijedite, to je više soka poslije kad ga skuhate za piti, ne? Tako da ja približno, mislim da je ovdje 900 ml je ova kutija od sladoleda, tako da ne znam, valjda je to negdje kila višanja, nisam sigurna. Uglavnom ja ne mjerim. Ja stvarno ne mjerim, vjerovatno bi trebala, zato što po originalnom receptu mislim da ide na kilu višanja, ne, na litru soka kila šećera, mislim da. Uglavnom, kao što sam rekla, ja ne stavljam šećer, pa onda niti višnje ne mjerim, jer koliko soka izađe, meni je dobro, meni je ok. Znači, treba ovo dobro pritisniti, ja sam zato stavila rukavicu da mi bude malo lakše. Morate samo možda paziti, ja sam to par puta kad sam radila dobro stisnila i znači sok špricne. Ne samo s višnjama, neke tak stvari kad sam radila nisam pazila i onda je bilo onako dosta čišćena nakon toga. Tako da malo budite pažljivi i to je to. Znači kad dobro
pritisnemo, iscijedimo čim više soka, onda ćemo taj sok još jednom procijediti kroz mrežu. Ne znam kako se ovo tačno kaže, ja kažem jednostavno mreža ili cjedilo, tako da kroz ovo, i znači da još oni neki grublji komadići ne idu u taj sok, i onda taj sok se po tom receptu stavi lagano kuhati 5 minuta i skine se ta pjena i to je biti to, onda to ide u frižider. Tako da eto, ja to tako radim. Sok je dobar, nemam niš protiv, i to je to, idemo raditi onda, nema druge. Ja si ovako stavim manju količinu višanja, nekako mi to bude lakše da stišćem, ako recimo sve sad stavim. Tako da ja si to tako malo raspodijelim da mi bude bolje, efikasnije, ali mislim da može svako kako hoće. Bitno je to da se čim više tog soka iscijedi, da se može dobro iskoristiti. Ja inače volim to sad presipati usput, znači ne čekam da sad sve do kraja iscijedim, nego malo po malo, nekako mi to bude lakše. Ne znam, valjda je to stvar navike, ali eto, meni se to pokazalo najlakše i najefikasnije, tako da ja usput kako stišćem, kad vidim da se već nakupila malo, onda precijedim, pa onda ponovo, tako da to. Ovako, dragi prijatelji, sad kad smo nakupili evo neku količinu soka, znači ovako, to sam sad stavila na laganu vatricu i kao što piše u receptu nekih 5 minuta do 10, ja to malo duže onako ostavim i pokupim tu pjenu i nakon jednih 10 minuta ugasim vatricu i to je to, onda stavim u flašice i na hlađenje i onda imate sok. Ali evo, sad ću ja to vama pokazati malo ubrzano, ali uglavnom kao što sam rekla bit će link do videa u komentaru. Evo ovako, dragi prijatelji, znači sok je kuhan. Ja ću sad staviti ovako, pa ću još jednom procijediti za svaki slučaj, znači da ne bi slučajno još koji komadić onako ako ima, pa da ja to eliminiram. Tako da fino polako samo ocijedimo i sipamo unutra u flašu. Pa baš me zanima, evo ja mislim da će biti negdje neka litra, a iskreno više nam i ne treba na jednom, tako da se sve to fino popije i onda napravi friški sokić opet. Tako da, bitno je da bude ukusan. Evo, da, tačno, kao da sam mjerila, znači jedna flaša je ispala, tako da ovako, da vam pokažem, znači jedna lijepa flaša od litre jednog dobrog sokića. I eto, uzdravlje. Evo, ovako izgleda konačni proizvod. Lijepi sokić, pun vitamina. Evo ga, dragi prijatelji, to je to za danas. Hvala vam što ste bili tu sa mnom. Vidimo se sljedeći puta i do tada budite dobro. Ćao!